Kami Meghalaya State BJP kalapan pau kajing sengungu ika sorkar preng hapok kajing yalam Menteri rang badu kari India Narendra Modi namar hakini kisngi ke Menteri babat ika pelatengka kan Nirmala Sitharaman ha kajing yalang juga GST Committee kilashim ika raiban penihar ke GST hababun ba kimar kimata khamtam akidawai dashin. Uba wan kit bok poshna uba de uwe ni kinong kit kam ka parti BJP Meghalaya haka kerteng juga parti bat haka kerteng hipat ba ka jela Meghalaya ula ai khuble ket pai ka sarkar preng bat kumju ika menteri babar ika plapisa kibala shim ika rai bat penihar ka GST yashibun ba kimar ki mata bat kani kalong ka jingkir khui ki pat ba bat khamtam haki bayade bat kidawai dashin ka ba ukrau urid uria kidanka ban ai ke jingkhuble khamtam ya Menteri rang adu beri Narendra Modi bat kunjung ya ke Menteri Bapet ya ke Pelatengka ka Nirmala Sitharaman ke Balawara ya kani ka GST reform ke jingkela ke ba ke ban wara ke jingyo no yang iki pat ba khamtam yikitu ki beduk ki berstam tapi pet banang ni syakmat hadin ke arku atrik hadin bagi se implement ya ini reforms ki marban madi kin sai hadot but ki don ne ki marba unum dan taxu kun kedut naka 5% it will be 0% ki makhon ki ni basna na kedut ki lahir but ki tiar yen tiar sem ki ni hadot but khamtam habede but ki dawai dashin ki bakta ki bayarap but ki ba ki don kam mangpor hangtur bon ki dawai ki medical oxygen ki ni brohot kaslak kala kalalun but kani kanora shibon ki jingtoy ya ki ba nong sung but khamtam ya ki ba nong sung jaga jelajuni the pipet ya list na thai what hagalian pulir puthiru kibun kitiar ki ba menswa ka tax kari corruption menta ki skala 0% kamu numdon ka numdon khajna shu te the pipet kinu ki dawai ki bede baki jingpang ki kala lani ki cancer drugs naga 5 but 12% ru la kala no 0% ti kani ka penpau ba menteri rang baru don ke jingsko kia but habang iong ba kari kadi banyak cepat ba kiu banang roi nang pat kini gidi basic ki jingdon kam jingi ki ba but kini ke GST reform si ka peni ba ka sarkar BJP hapo ka jingyalam jong menteri yang baru ka dan ya kata thong banwara sisai kata jingkala ka boong ka sarkar ka bagi ong tini di sabka sat sabka vikas kebun barolah kentup lang barolah te kini ki penmi bat hot ngan defipet so kini ki tiar jogi kahat karian lu naga 18% to 5% ki kum ki tayar jogi tractors ki bon ki again kilis pulai ya faidon dok prapulai tali ki tiar ki marta ki bensi hadon tekani ka pampau sha tengah thai kalong ke jingdan bok yengi khamtam ka juk ka ba unchu ona ka genzi mo kani ka juk ka bangi we look for bangi pet ni phash khat ba kari kanang yo shibon ge jingman toy lemba kini ke jingla ngathai ka bulagat sedang penyekran nadu utala sistem tam almost 1.5 years thread-based discussion was held. Banura ikini slap pi kamni pimla banchu omangan chu penhiar nakakhatsan nakakhatar kasan nakasan chazero. It's a lengthy process. Tengah try ka jingka po jong ki 100% kalong ka dika tamlam ju pi kena nama ba things are happening the happen kena ndai ka paubi haki tenre menta kalong ka jingtre stom jong sarkar India hi kala belong ba ya ka jing thmu jing pa ba ka jing anglo jing pa ba menta ka urong ba nang ni spat kin sapon ki maso urong ti na thai ki pa ki nong pet ban kin so thu ba ka bajahi talong namta ka mission ka ba pni menteri rang baru ini Viksit Bharat a developed India by 2047 kata kamnu mlaban jamda jadi continuous process and this landmark decision talong kawai na kita kita siya kata